Ako si u Bjelovaru, nikako, ali baš nikako nemoj propustiti otići u Bistro Vedi. Kada se spustiš stepenicama u ovaj podrumski lokal, vidjet ćeš koliko je lijepo uređen, a to je tek početak svega. Konobari su odlični, a hrana perfektna od predjela pa do glavnih jela. Ovo je goveđa pašteta, a ovo goveđi karpačo. Ne znaš kaj je bolje jedno od drugog, stvarno fantastično kuhaju. Burger kakav ćeš teško naći u Bjelovaru i okolici. Smash burger njihov zaslužuje veliku preporuku i definitivno ga isprobaj. A ono što ti posebno preporučam su ovi juneći obrazi zamotani pršutom. Toliko je mekano, ukusno, sočno, savršeno pogođena kombinacija da ti to ne mogu ni opisati. Za kraj je pao jedan Jaffa kolač koji isto ima velike preporuke. Ovo bi jeo svaki dan da mogu. Evo ti i priča o Vedima po kojima je restoran dobio ime, a ovdje su i cijene. Vedi Bistro je jedan od bistroa koji pruža primjer kakvi bi bistroji trebali biti.